butandeji yabo mu kasenta kebinji barukumanya kakachwamba arukutunyigendwa olwakasese kuza Fort Portal. Abayireberana gabo nibagira ngo bus age yatumiro wa bodaboda wabahekere omukikuru yabakurra okusya omurubaju rw'enkuto. Umuntu mwaferire abandija abantu babiri babatwa mwibaro bari kubimona. Basi ayenzere kufata kinga role yasanga yo owabona yamutiyera kumuhao paka kul hali yasanga hondi apakingira gipagiro nawe yamutomera basi akanayiruka mu abire hali speed nyingi kafiro bodomu kumukayikuru wandi agwira mukolesi bagwire okuba mutwara na cyarora nono wasangirwa kipiki nayo kora naba mutwara mu rugo. Owafa yamanywa ka amanyire asimwe. Okesha aba basu bakesha speed tulenge kusevinga obumeso bw'abantu abukwa bayikara abantu abengi kana mbere basi esibire abaloheoke omwanga basomoire n'abatakwetago wa boda obuli wadi iwe n'abayizira yafuma flu yo wa boda ne kutolinga kurora basi wagezaji polisi yakundagambira kamera zitu obwegumize ngo ekine kurogwayo ogwo kuchondoza amakuru aga gasha kwa Jonan Singwere.